Kajing don kiwa kiba sngur bat kiba khut kadai tang hakapor jang memberem namar lada kran ya kaba menta ngimla su ban yoi ya kum kita kiwa kham tam bat kiwa kiba don haka jakasor bat hakisnong kibala bohai snong kajing ya per kam dai bakale hi kamai maryang henry habban kenno ya karukom perkhat jang benrio baka jinglong jang u kaba bon sien u perkhat tang ya kajing yo nong kaba long shimen kumba kalong hi ya menta hasilenter jong kiwa kumba kapau hakawa umkra bat kawa surpi lala ban yoi ya ki yeng kisam kum joru ki dukan ki bangim tip shanu ki bread iki jabo bat ru syai ki pentu ya ki jabo kumban supan kan mau bahau benai baladam kata ka nyau tarik rempang arja arpusau menteri rangba ka jela konrad ki sangma ula pli yo mau nong rem hapulu ban pentrai kam ya kawa umkra riverfront development project haka mang tingka kaba lai pukhandai klur tingka kaba ka jing thmu ka long ban penbet penbiang ya ki saudong saukun jong kawa umkra nolor ban penkhut ru ya ka Hakane gajing persyang jongka sarkar ban wanra biang ya ka khut ka suba hakate kawa ki don ru ki kenhon traimon sngobha ki balami dalade shakmat khlamda ap ya ka nu gajing rap ban le kat bala ban penkhut ya ki wa hakeleng ka jela ki bala sertap da ki jabo haka arpulai tarik ulaber arjar pusau ka kenhon ka bala tip kum ka Green Tech Foundation haka jing beteng jongka ban penkhut ya ki wa hakeleng ka jela kala penlong da ka jing ya penkhut patba ya ka shibanta jongka wa umkra ka badan hajan ka seng khasi college hakane gajing ya penkhut patba la sakhi ya gajing wan ya snok ti lang nado ki seng samlash nong ka maulai pelun ka dorbash nong ka maulai yoringham ka NSS unit ka seng khasi college ki nong shong snong nalor ki wei Habakran sikilat pathai kubor na kalyang uba H. Bansiudor nonglang, u chairman ka Green Tech Foundation ulaong. Baki nyut kibla yo lum nakane kawa tang hakin riusngi kibla bu ya ki tiar penkhut ka poi hadu nyautan. Bat kani kawanra ka jingbam sngan khamtam ya kawa umyam. Nalor kata ulaong ru bagi jabo kiba mi khambun hidai na kithan polo bat dem sanyong bat ong ru bakan simpor kumba shiphaus nam ban la ban penkhut ya kani kawa. Kani kam dei su kasin ka baningkong na kalyang jong Green Tech ka ba ngiwan hang ni ki cleaning drive lai ngimla ban nyaw su henrei kani ka project ka bangi sedang menta kadai ka trial project ka bangira ya kawai ka model ka bangi don sikui kiwa hang ni ngila sedang nadu kalai tarik jong ni u benai march jong menta usnam ban install lagi ni kendai tarik lda pikan mau ngila live yu ni unyot ha kasau tarik ngi install kendai tarik ngi live yu ni u wies nang ni nyotan Kenpi sau ndru nyos ni nyoton ngi level ka tos ni te hadin jong ka khandai tarik ngila ino artayo nakajingwan pun ka weda fokus I kam shangan ye te ngila yawan her no menta te pisa kihi menta kat noton uni unyot hang ni kai ka bangamut ban ong na kalian jong ka Green Tech kalong ba ka umyam ka jungot yo unyot ngala jukaran na kapor 0.5 million cubic meters convert P into ton into kg katno lak kilogram poi unyot nang nena sor selong hang te po wa nya kapor kaladai ladang ngimla ban pen khoj wa kharo ngin yada ya kajing poi palat unyot po wa nya P ngitib ha ka wa yam kam kadon hapdang kajing bom singan mata Henry ki kita kidau kini kita kidau de nakaliang jong Green Tech Foundation ngin persyang bat ngin yai persyang hakasin ke beningkong ngiawan hang ni tang da ka kenhun Green Tech mentang ngamnut syuk ban kam bangiwan tang Green Tech Foundation presiden jong sang samla maulai pelun ya dang ni kisnong jong ka maulai orang hapru kilawan menem step ki NSS jong ka sang khasi kiawan kumba arp lai pos opomot ki nong hikai kiawan sausan ngut I officer state officer jong ka NSS ru ilawan mi menem step nang ta sakawai ka bang asngo lung men simha anong ep hidon ki para kinong song ki bawan nadu na thi ka area dam umyam na sithi ki baju yo I baju yo sngo baju smai unyot manus nam na pokwa kha balai kini kinong song ki wan ki de basu ko khubar kalong ba kenno te kenno ko kinong selang ban tha bam nyot yangi ki basong basa ka kapong nya ki maudon yung thlong nang house te kenno ya kata kajing kerpat ngi ke Green Tech Foundation kam
lay ngim ya karan syu ya kata jing perpat baong ba ko ba wa di bernyot kapor kan poi be nyonong ya pi kawa khra serpi kan dai kamat ngin saya kluj ba pi pediang na pi pediang kan dai kamat ke bangin saya kluj ba bat ya kata ngam ong ba ngin sutrai kumar ya kam hinrai kapor kala dai ba ngin haban kan ta ini area gi besong ka tan polo ini ki area gi basong gi tandem senyo ini ki area gi basong ha gini gi soson batartar ini gi de gi sos ki ba contribute ki major sos ki ba contribute syakawam kadai gi baong iba mane yong ba kan mentoy ayu la da believe yu ni unyut nang ni man kas ngi ka nyut ka toy nang tai dei halor jong ta kan rim ka nga soong ba ladang ngimut ban pen khoj ka khra minimum kan simpor sipos nam te sipos nam balai pin target ningkong yu solid waste nang ni na po wa ya kas liquid ngin sa ekran hadian mo nomor ka tangban jait lenti ka gam don shu pin ekran gumno kanya kita gi ya kata ka wa ningkong ni haban target yu solid waste ubadon hang ni hawa kan nang ta ni haban pej je kini kisus ki ba contribute ba apo ka wa umkra Shushu ulaong bakala dei kapor baka sarkar kan tawno da ka komiti ka ban pej benya ya kani ka wa kapor kala dei kumong mene kala dei kapor baka gomen kan constitution non da ka komiti te dei shu tang ka SMB dei shu tang ka pollution control board dei shu tang gini forest department dei shu tang gini ke CDC kan don no da ka wei ka komiti ka ba bu sundon da nodal officer te uwei officer uban lead ya ka tim jongki ban pej ya ka wa mpa wa serpi baling ong gumta ka wa mkra wa serpi ngan keren biang ya kaju si kaju kidon hakata ka kardan priority 1 jong ka CPCB kiwa ki bajebo tam hapo karin dia teh kidon na ka kardan menta tie saka we ngak wa ban ong ngin nombe ban kelet ya ka wa mkra wa serpi karno kala kejet kepisahan ngamong mano uta bakjit ring ong kawa te arajar arpau sikur kala syafan mo ngin dai bat kala dia ta syafanya ka impose fine by NGT bod wa amkran serpi won arajar kat kendai kat nyo o kat kendai lak da pi kin mau po polo ki invest ang tu na po ka district administration ling ba ka state government ban pen khoj ya tai to Warajar kat lai ka KCDC ling baga 13 Finance Commission ki penlut santolan nam taban pen khoj ka wa khra wa satpi arjar khan riu na KCDC ki penlut biang 1.5 crore kani ka RTI ka bangingi dedon menta ka badai ka nadu uni usnam dang arjar arkowe November ngiyo kan sabab kajubaba sanpo crore point something kila sanction kila mang hang ni but arpui crore point something kila adab sanction katenda kila adab ai ngimpwa ban criticize la ne ko bingim bai ban ngim keno eno ba kata kam ya chai ndringe isur khaite kumbang laong pai thang te hedam hang ni apo wa indo menta kanyut thang tu kam duna ngong e PC Spartan nomor balai gadon gijing train to ngimut pan pen khoj nrai ki jar ki lakar ngasu thu kane ka jingkar jar ka dei ka direction nak NGT tangba pihak pelaj ke area ki ba kumngi asan NGO ngi long interested ban clean up ya ka tu ke area mentah kumnong in hiar ki mumba jungi lagi ong in ya thet ki ayu ngin ya ot no gitu ki jar ngin ya pen khoj ngong in haban ya discuss ngapa ni kran ya ti ngong ye pi mentah ka jelame khila ka jungi ngimpat da don kame banwara kita ki so high tech project lani banwara kita ki konsultan ki ba kindai ban trai kami ki project sha Switzerland sha Sweden sha Hong Kong ta hang ni nganong ye pi pai sai kan ni kalong very indigenous method kan ni ka bangi ngile hang ni ngila ban khanglat kan nu nyut hang ni ti halor jong gini ki baro da ka baburam ya gomen dang menin haka hau benai fab dengan bakala jong mentaus nami usiam ungum no 39 crore ki launch ka program ang ni na mataka riverfront development jong ka wa amfran ti kini ki baro onong ye pi limda
ngim shim hi dak senjam ka badon jingmut numpoi se ngin numpoi se ngi menta ngi involve ngi request lang yaki shnong kumba ngong epi mene ki sang samla ki wei ki NGOs ki NSS ngi awan lang inwan ro akaju ka shatri nomor beliu ngi kwa ba nomor hakabakut jung kas ngi kum ga Green Tech Foundation ngim ong ba kanai kam basdang ga Green Tech ai burom ga Green Tech lada kalong kum no kawa kra kandai ga burom kandai ga jinge trilang bat kandai ga jinge tristom jung baro te kum ga kan hun nganong yepi ba ngi kwa ka sorkar kan shimno da kanu ka senjam da kanu ka rai bat da ka jing trei ka badon jing mot dang men syam snam usias ukhat ukon bins ko ke meeting ka ba he ba akan mau ko sekretariat na kaliang jungi Green Tech Foundation ru isya invite ban ngi da karan hero ka to ko par ngi da pen sngau ngi da pen pau hero henrei kini ki baro ikut on the table haki minutes yung ki meeting but le say ngam ong ki poi sei henrei kim ngim yo ya kita ki kam ki basyong nia ki basyong rukom hadu mata Nerikum ka Green Tech Foundation nilawan ra ya kaneka ideas kaneka boy thang ni mata kasyong sa ka sorka ba kakam kan longkumno bat kato ini trilang Nakaliang u assistant rang ba shnong ka maula yoring hab uba S marpana ula ai jing ro ya ka Green Tech Foundation baka ni ka jing le jongka ka long ka bawan ra ka jing bahana ka benta ka shnong barok away bat kerpat ru iki noy lam shnong bandon ka jing ket khli namar ka ni ka kam kan omur long khlam da don ka jing trai lang shu ula ong baka sarkar kala the da ka klur ban pen khu ya ka wa amkhra balada kata ka pisa ki penon kam hok ya ka wa amkhra katta la siang da ka do bilat Kani ke cakap hang ni kahap bok senong kejing pupet jong senong mulai berhel. Ini yang hang ni ru kalong ba ni ba tu singi ke beningkong bakiwan ban le kani ngim tip dan lawan man keli ngi senong tu ba kai bagi le kani nam tak jing ba jong kasnong jongi kejing ba hi nam ka jong boro. Dan tak dau ngi senong ru ngi kwa ban senong ketilang buat kani ga Green Foundation mo kani ke baki ong kayu. Ini don kejing kwa ban trilang tinggi nang ong du kum gasnong balada kita isnong ki basa te ladu na po kaliar kila ban yesno ketilang ngile sini ngidon ngila ni ongin simti nadu na den jiking wiking hadu sna pening simti mangi bangin penkut ya kane telada kita na syate kimla ban le ai te ka ba ngi la long cakap dom ngi ban ya long ko borokot ke jabo kanuan bi hang ni te kan ngi telada ngidon ke jing trilang kita ngakarpat ki darasnong ya ki sing samla kibran ladu nom kaliar bangin ya shimi kini kiti lawat kini ki kiseng ki bawan hak ni kapor ban pun khut kinumla lada kidabros nong kema agjing trilang dena takadau ni kum kasong yurep ni kerpa ba ni ini sai sisin ya kene wak pra ho ninumla ban ong ba katawa pra bangila ban diumbiang sai sisin ninumla ring ini pat bakwam pra kan khut kan suba dena takadau ikerpat banang ni sakhaman ya ko government ru ke bang habangi ina ru islam ke baham mensua ba kidon ita kita ka krur kithe ban pun khoi wa amkhra sanu tak sa unu tau so kan am islam nang jibo nganang ong gini hal tu sing bagi kenu ningkong balada kata ka klur kalaya nadu islam ngan saya kene wa amkhra lak sing lak deblak ngan sing lak tiles lada kata pisah kayak jok ngai sulong ni susah aja keren kajingki jo kat ni ki brio ban pun ko jo amkhra ndai beki iya ke jebo ki iya pisah ndai beki ke jebo ki pisah tuan support ki bu foundation ki bu ki tai nomor beliau ki iya pisah ki iya ke jebo nang yang jongi masdong ki kwa bandang ni sakmat tung nya kelah tiak lihat dem nginya pet ya kai kunuksa bangani Green Tech Foundation keba layalam yangi bande ya kani marki glale apa nang stone kila pen yangi ni isha yo toso kan ayu lara ki gua support ki dekar ki ba lawan lagi jebo ki bawan lagi industri gila ban pun kut kidon ki cakai bagila la ban pun kut ngini li tang domestik bawan lagi yang ini ki jebo mesti bawan nulu tang lagi yang brio nginum la lan ngidon ki kli gila mdan ni ke bamla tengah syukur pat ke ni wat nong song
ki naman kliwing balak num kin bu ki wes trap haman ba kami ka sabar kan mi pe tang ka naik mi so ki plastik ki bo jaman sabar ke dalong tang ding kapat ngina snong ngila persang ngin le kata naman taling la yo lagi trilang bat kani ka organisation ka ba baik yang ni le ngilang lang yo Malaysia ni so mam sang di tang mangi bangin pun kut yang ni ndai pleng bak lawan gini kapulong yang nang yo Malaysia bangin nang yai tre nang ni semat bat kalum kot tang mentang nginum la iru mentang tasna masdam bani i rawam kra ko mangi ikwa nginang jam ai bigi beri ke lawan ngi banginum la kamen sing ujungi kolong bet kaslong jungi kolong bet bangin salah ho ski tang ba kata jingi ket yu kolong bangin yo ban trilang bat kirang ki dobas nong ki bastang na kalian sat sini nyo di lang mundon jing kata kamen sing bangi anak kaslong jingi bangi kwa bangin non jingi trilang bangi in peni bakas kaslong kalong kaslong ke bangi ngi ya ka khut suba hot ni lakiu ka jing nang jing star ni lakiu hakiki baro andre ya jing haya ka hakalian ka khut suba ngi menginang her pengkut yang pelau berat surok sultanat mali berat ngi bo ki dos pen apa ki jaka ki ba harus dong ya berat ni wara ban apa yeng ya berat teman hai tang ba khoi kata ketika bang ngim la ban pediang kelas tiak ladem nadi sakmat bangin peni ba bang im injo ru ya kal air ka khoi bos ba ngin la nang Jepang tang kata nak kalian ngi ku kasih. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।